emuria kuriai yala masomo sina ikere ni tamitosi so after get na aina kinonga dukune foundation lo anyo ni gero no ne pugani lo Iteso Cultural Union e mama dio queen are angun na dawa duko kinone foundation e ngone sa kali ait na so dit Juliet among emolo tato meileng akale to Iteso na daw ko pa na dukune foundation de bakaibe akali ait development foundation akadef awurienut akadef arebo akali development foundation erai aruje sai tato takali ait epunole kotore sa to dolni kin nyoni epugani keda ai jani kin Iteso ane jasikere toto nesara eporoto toto nesara toto na ebuneti due kere edumutation abunere okoperato tamonya na kina ketinyo atiobuso polos konye tota amorun keda papa minbe epone balegange dueno so anepa neni e foundation lo era eporotato toto aruja sa toto epone la kotolo na dolni kin nyoni ajani kin Iteso akutonga jani kinesi awanyu nebe ikalia esipose amumuno kalia ngin idwe ngulu eduko nikino serving edisaka ngulu ai jori dwe ngulu isapa ngulu ekosa pana mame kosa ngina kina showman apesulu ngulu ne potu nene to re akutonga nyunbe epolo itidwe kere nono lo Iteso epolo itidwe etenaro jok ikokuni pesa polo na ngeta kina showman Apollo no chata kuana chutibala beru ne dozu kona ko kinbai anis da isa ekal akuto nganyuna angoro era sangoro empowered mama akuta ka angoro ai boya dari kilio kaya ngauniyo akabera ala ibo Kenton akuto ngoro da lomara some business alomara some borne yangauni kapuno wallet tetere yangauni toto yangauni papa morine deneni pe esoma iborne polokal issues of health Kopana jauna tunu suno ine polo teso sabiko cancer cancer la ngorongol breast cancer nara e bukono no se dwering e disaka children involved themselves in sexual affairs ring e disaka so dum jogunbe e muna ures nara e tejo mamji podora ko nai joda urungo bikoko in the course of the process dum jo ba bwangara uresi dum jo dum ja deka so those are the things I want to look at in this foundation issues of scaling akutonga wanyu be idwe ngulu akaru ni chuta dumne school fees ya tari toni makere rara ibunyo odum tuberekesda achwane tata yin ara iba charani achaka charani achipi team atemoni ni gali no piki ni motoka ninyo that kind of thing is what I'm looking at in this foundation so a foundation law esomana rakedi idwe keda pesu kedisa pikatumuna ka in general keda ngoro keda bode general public na right to ngami segele mere to the right to ni tunga na nikere so akutunga wanyu be en na pakina ta kere na Iteso ido epolo e kera geuni due apesuri sa pamanye ni sa bokau angori kiliok imakiok kere e jai foundation la jani e bete launch akasha ni dopola paloto monet e rose launch la round ni bala e curtain raiser to coronation anniversary now he's celebrating an Iteso a coronation anniversary on 22nd. Akasha Renuyare Lapal October. So Adobe Paran a day before the coronation anniversary, this is also launching Yoni, a foundation law. A guest of honor Saloni, a first lady, a very president law Uganda, Her Excellency Janet Museveni Kataha. This is also launching a foundation now. Anubinyo. Nara nisinserai a patrona so a queen zikere niserai totokosi so akotomo nesabunere atorikini so a direction a guidance molobe ekose pugano a beta losto pone lo kedalo nara ya parking in also inviting all my sister queens nerasi gazette dano Uganda elosta jauno bukedea so we are going to listen from our patron who is our mother the High Excellency the first lady of this country Iteso kere enara itoto kusakali ya itoto Iteso awoto ngesu kere balikadwe opuputu arujasa mwejas keda totokosi oponelelo totokosa jaini kinesu keda bodos da wanyina queens inu chenwe jasi Uganda nerasi gazette nwejena pugan na da pugan atutu warbe keserasi a queens ni kingdom zakwi keda bodo poto wanyu tutoto a first lady nerai totokosi kere bala queens opoto wanyu tungesi
opoto wante opukute kener opoto sdabero wanta temte mosha chene jakede lunch lo